je 45 mesiacov až. Teďka. Nie? Ne. No, Tak, ale tým pádom asi bude mať plnú pokutu, nie? Dopočenú. No, určite. Hej, tak čus. Dobre, tak Utíkam. momentálne vychádza dopočen. To máš nějaký bugnutí, ne? Jdem auto, pičo. Tady máme. Dokopáme, more, tak na sklad. Brácho, nerob však, nebudkár, prečo mi robíš? A teraz mi dojď sem, ty kokot. Nehaj mi to auto. Nehaj ho. Iba ho toč, prosím. Ďakujem ti. Kuzli, peniaze? No, já mám jednu pomoc! Jak nesmrtelnej?